Sada smo u Beogradu gdje prisustvujemo velikom predizbornom zboru na kojem je govorio predsjednik Republike i poslanički kandidat za Savezno veće Savezne narodne skupštine Josip Broz Tito. Naša zajednica mora voditi računa o životu i brigama svakog pojedinca. A tu, baš tu, u tom sistemu komuna, mi smo baš i to htjeli postignuti, da ta vlast, ljudi koji mogu nešto da učine, da bude čim više približena s narodom, srađena s narodom i da vodi u brigu njih. Ima nekim mjestima su lijepe rezultate postigli, ali u nekim mjestima nema još rezultata i ljudi su pošli pogrešnim putem. Ja bi imao što da kažem na račun naših komuna. One se još nisu dovoljno očvrstile, još nisu dovoljne našle prava svoga razvoja. U zadnje vrijeme da, prilično, ali neko vrijeme su prilično lutali. Ja želim da naše komune budu ta osnovna ćelija koja će voditi svestranu brigu u životu ljudi, standardu ljudi i daljem razvitku svoje zajednice komuna i svake komune posebno. U skoro vremenu to da dođe između velikih sila do sporazuma da se atomska energija kao ratno sredstvo stavi van zakona, a samo za mirnodopske svrhe, to bi bio najveći praznik na ulicama čitavog sveta. To bi pozdravio čitavi svijet.